Umundo wathire ku kana karia karakoretwo gakinyamario ni tata wa mwena wa Nguri Kanyandaro County thutha wa mami wa gukua riu ni karikitie kuhonokio ni mumerekia wa Kameme niwe Evangelist Mercy Nugari manyitanie na comedian Kenyanya na Mwin Paul Waiganjo Foundation. Mwana onde are muhinyiriku fiu amuda koretwo akiheo irio mieri karondo ugaigai arathime timu iyo ya kuma kuria Kameme na mundu gwitwo Kenyanya na Paul Waiganjo Foundation. Akenya mwena wa comment section bakoro magikia mihwa mwanya mwanya na Lucy Alice kwa may God bless you na Anita kwa gwasi ya mwana wene no yohoragia mwaki sina ciake ni njega na Susan Jogo akawa Waiganjo and the team your breast na Ruth Kehio akawa does this aunt have children and I'm so Jani akawa God bless you Nongari and your team and Gideon Murithi akawa God bless you. Hena Catherine Kate akagwa marathimo muno na Hemka Ndogo Ebo akawa good job Nongari na Grace Gigi akawa gorika ni kama hawajui Mungu mheshimu Mungu azidi kuwabariki na James Njawa ikia moho wake na kuwagorika kuna kuanga na watu wanakaa kama mapepo na Gerrickson Kirema akawa ye haikoro hagikia moho wake wa mwisho kiona ni ore haya kiri na kieha ni ndeto ikiri na kieha muno kuigwa ti tata mundu no atigirwo mwana thutha wa nyina mwana gukorwo agikua na akwa akimutesa gikiro-ini ta kiu guko no kwa mwangi wa mohoro ni no ngwihana gitu kinene witikire gukorwo gitu follow mwena wa TikTok no ko subscribe thini wa channel ino itu ya Mwangi wa mohoro.